So Lenge, welcome back to the class. Kazangi previous tinda dinanglo langanzu ki karita irshupaina parts of a sentence. Joba chimbaina dinanglo la part yawa khari khari yore la chirwa dinang mainly ni chadiyore di khari la origina subject and predicate. And ding anzo ma shibza chini ani subject the predicate nyamdola adverb jarna khandi theoyore verb jarna khandi theor parts of speech shimba dinzo khandi ligre la di chadiyorwa. Ta tharing gi lop tsengan parts of a sentence shin sani ta tharing yel hingi chula khari lagi in shupaina inji nanglo la sentence ki yewa khajo yor la jorwa thi sheginda so inji nanglo la sentence ki yewa khajo shegir la warjina nganju ki nga la yewa chedang chikdang sum la yewa chedang chiyor tharing nganju nga chewa di janga indar wa sum chewa di jala nganju ya sentence ki structure la na lire tharing nganju sentence ki type delangi sheet yore sheet nanglo ni chik khari la warjina ngi di nanglo la rang sheginda thangbo di career la origina declarative yana statement ke cha khane khaptu pha lej yorwa di re lej yorwa nga apple la go ye ko shar chone re lej yorwa ke cha khaptu la de la declare chole yorwa tige statement ji yo lej yorwa tige ke cha khaptu la yo den zula nganju ki declarative la yorwa di khari chir na tells information or makes a statement ra chigi kor la ne chu share do yorwa tige che ani khatyum bayne ya declarative sentence de khatyum bayna thama de la full stop la chogres nganjo ki punctuation marking bayna thama de la full stop chego yores ra ta declarative nanglo la nge thangi shi nga yo la swara ine de la shima de timindo de kharre chin la warajina thangbo declarative sentence de la nganjo ki ni shigre khari shigir la na positive sentence and negative sentence di positive le di khatu yin bai ne nganjo injina yin bai ne changma full stop la chogu da positive di khare la na nganjo gi yin ye re tuk le juara di ke ja ti che negative sentence la na um ma min mi me le juara mare mindu le ma o de ge la gor tarwa. Okay, dige la negative sentence, re tu la de la positive sentence. Ta declarative nangi yewa ni cha so positive la du ke cha yimba share I like apples nga kushu la kapu ye. Ra. Ta kisi ngi gi into la origin I don't like apples la origin nga kushu la ga gi mindu la ra. Din nang lo la inji nganju pege nang la min la de le swara mindu la du min la de le swa. Inji nang lo la negative sentence de khari ha gur la na not ge. They don't la de nganju gi do not do shara. Not la de le swara digi ke cha de khari shere negative ten inji nanglo la negative ten zo khari la na no down not la de charwa the not la ding on zo gi helping verb khari nyam do theory ne ya don't do not isn't wasn't ain't haven't hasn't hadn't khari theory ne not na ge ja di negative chadurwa not de khatu ne mang che wa zo khari la na helping verb rang nyam do lir that to be to do to have kazang verb ki lopse nanglo langan zu dige helping verb dige sangmata sarerwa diche dingan zu sentence ki yewa thangborta nge tharung arang gi ne declarative na yewa thangbodi nangi ni positive sentence chik theory jina I am from Tibet full stop thamadal full stop zo ranga pheni yin la du kecha ti positive kecha khaptur dwa ta the negative nang langi gi khari lain la warajina I am not from France nga France ne me ro not lan le swa di ke che de khar chere me la de sambola negative cha sar ro ta a am not la de do origin nga ju ki khandila churla ne ain't ro di nga ju ki declarative joba gi yewa thangbo de che thangbo nang gi positive the negative ni che ta yewa ni pa de khar la na interrogative isa ju khar la gor la origin chidang interrogative interrogation la origin ro thiwa la gor the question nan thi dwara thiwa thie gi chupa dikarlana ask for information or response thiwa thia the link goyo pa do tyen chyorwa interrogative na thiwa khatyung baina interrogative ki thiwa keja jopa chim baina thama de la thida question mark kan zogure la ro thida yim bare ro okay ta penetration de la khala do you like apples question mark re dwara thidu question mark che khani labdu sambola dang da intonation ji khapar yorta do you like apples la jwara kira apple go your best. And what is your name?
chirangi ming kharis ani why do you like apples kira apple kharichine ga du le jorwa ta interrogation da declarative ni di interrogative sentence the declarative sentence ni di ya ma do ji charo khajin na chik thiware chik dila pawe len ya gorwa diche ta interrogative yimbai thiwa yimbai na dige thiwa sumga khaptur do do you like apples what is your name do you like why do you like apples thiwa khaptur dwara ta dingi gi negative na le thiwa thia yor tarwa apple gagi mindo la yimbai na do sabla don't you like apples keje the negative na interrogation cha sarwa don't lan leswa ani what is your name okay ngi gi dus law regina isn't your okay isn't his name Tenzin aren't your lero isn't his name Tenzin kö ming Tenzin maro vale is not led le swara why do you like apples can apple karichine go du led langi negative sona why don't you like apples apple kharishin gagmindu lejurwa ye still tiwarang roara cheza jobagi yewa nipati manjuki kharichayarlana interrogative sentence tangbodi gare positive sentence positive nanglola positive kecha khaptu yin ye re du le diche I like apples I like cats I like oranges ani negative mami minme la tu kecha di gakching nang cha dogoro I don't like apples I don't like oranges I don't like cats ra nipati garlana interrogative sentences ra tiwa tiya gi joba dingi gi thanda dinang kharijin kechimbuchi gor lawarjina jelang jugi thusum jangdu changma dige joba rang nanglo la thidanga jangar ro chesan joba positive negative interrogative desum injiminje shengo ya ro jor tarwa tiwa tiya gi tiwa kadu tiba ina thambandela thida yo ro do you like apples do you like me lero kyangal now do do you like me lero ani do you want to go home kira nang la donge tu dwes do you like to travel kira pa to travel chia go yo ba le chero dige manjo gi tiwa tiagi jo bache ta sumba di kar okay sumba tang yi shinang ji oraji na sumba di che nga nang ji paraji na ta shiba de la de ro okay ngi ge shirang la ro thangbo de declarative na la positive ta negative ni cha so ra ni wa de interrogative thiwa the sumba de la imperative the imperative la du sentence khande ro cha gor la na command nga e jora nga de la gor ta pen cha na tells an instruction that must be done ra chinga nga wa che jora de che shwa de ma chia la ro jora dila dang de che the imperative sentence simba ina mangchewa career lena thamadel yangna full stop lire yangna exclamation mark lir khazan dingel nganjo interjection do du changma exclamation mark la zogur la swa di usually no subject sinal cheba po la do mixe ke yo marwa noun pronoun ke shira yo marwa subject yo maris yo mangchewa nanglo la penachina look lena tada la rwa exclamation mark tada lejero hangsanan chen lejero tada le du sambola ti ngangdo tasho la worwa ti che do not look don't look mata lene ngangdo tasho ta mogolani ani keep quiet khajum de lejero dile yang anjugi gare ngangdo chinga khajum ni desho la worwa tige imbaina imperative sentence ani enti yang layer tara please come back kuje maranja lo shoda le jorwa thendedo ra please lane malane rdra chik yara budenge thugo yo paina please lane ti gore malane ti gorwa thendedo che hurry up jokbo chesho tige che ta thama dikhar lana exclamative yang na exclamation ta hang sang na tuen jorwa diang anjugi sentence ki yewa chik nang le gor terwa express strong emotion or surprise hang sang ro the chope shuk chumbule yutwe pinchashina ata exclamative sentence dikhatyum baine thamadal exclamation mark na zogurta pinchashina what a juicy apple I am eating ra nge sa yo apple di khwa khande do le jo ra chu khande do le de how exciting the game was 다른 게 찌무디 간디하고 중소 레주어라 근데 로시체 um it was the best day it was the best day 라도 다른 거래 니모 장만하는 다른 약실 중소 레주어라 근데 로시체 um he is
having the best time. Yay, right? 코 tuzu pekyo tang de sha ko pe ak chung de sha le ju ra ye le de ngan zu kanang gi interjection den dang de ra de du sha ta di shi ngan zu gi khari cha de la na sentence gi yo shi ro de cha de yo ro ju re tang ni de la shiga ka ji example chik chik thi gi in da ra thang bo de la ngi gi declarative gi positive sentence chi thi gi in da positive de la khari cha de la na I enjoy teaching English nga injila pepe kyu dus tangi the negative nan thiwarajina I don't like to dance tangi kha kha thiginda chiko chikya ma shwing me dale lo charu dora I don't like to dance yang na dikeja di tu lani malana infinitive ma thiwarajina nga zo kharela chore I don't like dancing nga she the go miss ra di declarative che niwa de la tang zo ge Tiwa tia himba ina nganzu ki karila chogurla na lela shio namgyu ni karre how are you le di dewa impe le di che yang na how have you been kira dewa impe le di che tengi ki ke pyo la donyu yo le himba ina have you been to Tibet kiran pyo la donyu yo le jo ra di che tengi ki imperative nga jo ra che sho che go mare ma che le di imba ina don't come at working hour lega chi de thuju de la mayung ru chi le jo ra di che ani the exclamative hang sa ro da emotion cho shu chum bu ke je ro jin ba ina onju khari la ro chla origina what a great idea. Oh, the idea khandi akbudu le jora. Yana what a bad idea. Idea dugala le ro jora. Tende ro chadi yoro. Manzogi dishi, manzogi taringi. Sentence ki yewa shi zo ro de dus chadi yo. Ani dingam de lop ten shagi.